Mbese wari uzi ko twese abatuye isi ubu tugeze kuri miliyari 7,910,000. Gusa igitangaje, ikigo mpuzamahanga ITU International Telecommunication mu mwaka wa 2021 cyagaragaje ko ku isi hose hariho amatelefone agera kuri miliyari 15 zose. Ibyo bivuze ko muri 2020 telefone zari ku isi hose zari zikubye kabiri abatuye isi yose. Si ibyo gusa kandi umubare wa telefone ukomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Kandi ikindi, kugeza kuri 42% ko abana bafite imyaka 10 ku isi hose baba bafite telefone zabo ngendanwa z'ikoranabuhanga, ndetse na 53% ko bafite umwaka 11 nabo baba bamaze kuba bafite izo telefone, kandi aba bose bafite telefone zigezweho za smartphone. None se ujye wibaza ko zino telefone dutunze za smartphone nicyo kintu gikoreshwa n'abantu benshi ku isi. Izi telefone bisa nkaho zamaze kuba buri kintu gikenerwa cyane ku buryo bamwe umaze kuzibambura bamera nkaho ubambuye kimwe mu gice cy'ubuzima cyawe. Gusa bamwe bazikoresha muri business nko gukorera amafaranga, aribyo bita online, uburyo bakora amafaranga online. Uzi ko se ku munsi umwe gusa habaho guhamagarana kungana miliyari 2 na miliyoni 500 umunsi umwe gusa. Ibyo byose bigakorwa hagati mu telefone miliyoni 300. Bageranya ko byibura telefone ihamagara mu buryo busanzwe byibura ku munsi ku masaha 28 byibura ishobora guhamagara inshuro 8. Ibi rero byo guhamagarana bikaba bikoresha hafi ya byose telefone y'itumanaho ry'Abashinwa, China Mobile, usanzwe ifite abafatabuguzi basaga miliyoni 1,400,000. Gusa iyi sosiyete ikorera mu Bushinwa gusa. Naho ubusanzwe ku isi yose simukadi ikunze gukoreshwa cyane mu itumanaho ku isi hose ni simukadi ya Airtel. Iyo ikorera ku isi hose ndetse no mu Rwanda irahakorera. Simukadi za Airtel zikoreshwa n'abasaga miliyoni 496 n'ibihumbi 910 dushingiye kuri raporo yo 2021. Kandi iyi sosiyete Airtel ikorera mu bihugu bisaga 18 byose, igiye higanzemo ibyo muri Aziya, utibagiwe no muri Afurika. Byibura urebye 35% by'amasimukadi akoreshwa kuri isi yose na iyi sosiyete ya Airtel. Ushyize ku ijanisha ni 1/3 cy'abatuye isi cya simukadi zose zikoresha ku isi ni za Airtel. Aho ku mugabane wa Afurika aho sosiyete iza ku mwanya wa mbere mu itumanaho ni sosiyete ya MTN. Iyi nayo kandi ikabikorera no mu Rwanda.